Kanye uNkulunkulu. Hey, yazi sanibonani, niyaphila ingoda. Hayi, wemadoda. Niyaphila ingoda ekseni. Sanibonani. Niyaphila. Niyaphila ingoda. Yimi-ke lo okhulumayo. Uyazi ukuthi webafowethu kunento engifisa ukukhuluma ngayo. Kunelokhu nje. Kunento engifisa ukukhuluma ngayo la. Ebhedayo kakhulu into engifuna nje ukukhuluma ngayo. Ebheda kakhulu. Uyabona uThulasizwe Buthelezi. Lo bethenga imoto ethi uthengela amakhosi. Wena Thulasizwe Buthelezi, mfana kithi, ngiyafisa ukwazi ukukhuluma iqiniso kubantu ukuthi iyiphi criteria oyisebenzisile mangabe unikeza amakhosi imoto, ngoba awuzange uzunika amakhosi onke imoto. Ucheme ne-IFP wena. Usebenzise imali ze-tax ngoba naku ufuna ukunikeza i-IFP abangani bakho, ubanikeze okuthile ukuze bona bazojabula ngoba naku ubanikeza okuthile. Inkinga lento yakho. Ngiyakutshela ke Thulasizwe Buthelezi, i-wrong kakhulu lento yakho. Ngiyafisa uyiphendule le criteria loyisebenzisile ukuthi ibizwa ngani, ngoba phela uhambe ulibele uhambe unikeza abantu abangaphansi kwe-IFP imoto. Akusiya amakhosi owanikezile imoto lawo ongazwani nawo wanikezanga. Unikeze lawo angaphansi kwelokhu nje kwe-IFP. Ngapha uzokhanda abantu idididi kube ngathi uthengela amakhosi imoto. Awekho amakhosi owathengele imoto. Uthengele obra bakho lapha imoto ngemali ye-tax yabantu. Ngiyafisa ukuthi leyo nto leyo ke ugonyuluke ngayo ukuthi mawuthi uyayenza usukuyenzelani. Buza mina. Hayi phela la kimi uyayifanela nje nomsunwa nje. Ayikho nje into engathiwa sengisaba ukuyibuza kuyena uThulasizwe lo waButhelezi. Lento yakho isebenzisile uma ngabe uthi uthenga imoto wena uthengela amakhosi. Amakhosi awazange ayithola imoto. Amakhosi amanye awayitholanga imoto. Lezi imoto lezi uzinike obra bakho wena msunwa nje. Imali yethe tax uyithathile wawenika obra bakho. Amakhosi amanye akhala. Ngiyafisa ukuthi ke ulandelela uphenywe kulento yenzile. Uphenywe kakhulu. Ngoba abantu abavune kahle kulento yakho emakuthiwa kubhekwa kahle akusiya amakhosi, kuvune abangani bakho. Kuyimanje nje abayitholanga noNdlunkulu naba bayabhala abazange bazibayithole futhi baqinisile. uThulasizwe Buthelezi ngiyafisa akaphendule ukuthi le criteria ayisebenzisile uma ngabe ethunikeza amakhosi imoto usebenzise yipi criteria, ngoba amakhosi awazange azayithola imoto. Amakhosi lawo ekuthiwa athola imoto abangani bakhe labo.
abangani bakhe labo abangani bakhe utshelwa yimina i-IFP amakhosi e-IFP lawo shuthi mawuyinkosi nje ungayithandi i-IFP akukho ukuthi buyithola imoto. Ngiyafisa ke Thulasizwe Buthelezi ukuthi uyekele ulibele ugoqa abantu kube ngathi wena uthenge ilokhu nje uthenga imoto wathengela amakhosi awuzange wathengela amakhosi imoto. Thulasizwe Buthelezi lezi imoto lezi kade kuthiwa imoto zamakhosi amakhosi akusiwo wonke athola imoto lapha akusiwo nje yiwo wonke ucheme nalawe IFP wanikeza laba abangaphansi kwe-IFP waqede lapho wangabanika labo ongazwani futhi nabo amakhosi awayitholile imoto thole lezi impatha lezi dididi imsuni ezinja ekade ithatha imoto lapha kade ingenandaba negazi lobunye ubukhosi uyabuhlakaza ubukhosi uyabuqeda indlula mithi ngibutshele iyolimala emoyeni mayingeza ukuthi uhlakaza ingceku zayo la ngaphansi wahlakazile nje amakhosi waqeda. Thulasizwe Buthelezi uyawahlakaza amakhosi ayenziwa lento yenzayo utshelwa yimina ayenziwa qobo lento yenzayo ayenziwa nje lento yenzayo mawuthi uthengela amakhosi imoto fanele uwanike wonke amakhosi imoto awukwazi ukunikeza abantu abangaphansi kwe-IFP imoto fanele unikeze wonke amakhosi imoto. Ngiyafisa ukuthi ukhande noma ividiyo noma ungifonele ku-072 021 6423 namba yami leyo idonsa ngakwi-iPhone nala kwi-smartwatch ngiyakhona ukuphendula. Ngiyafisa ukuthi uphendule ukuthi iyiphi criteria oyisebenzisile ukunikeza amakhosi imoto hlambuluke walenteni ongahlambuluki inkinga funa uhlambuluke ukuthi wena uyasibulala isizwe sakwantu umguni uyamqeda uyawaqeda nje uZulu uyawuhlakaza mfana wami uphusha ipolitiki lakho kodwa uhlakaza uZulu uyawuhlakaza uyawuqeda. Futhi ngiyafisa ukuthi naye idlula mithi ingenelele la kuwe mawukuthi naye nawo amandla okungenelela ingenelele ikubuza ukuthi uhlakazelani uZulu mangabe ubumbene wenzani uhlakaza uZulu ibizwa ngani lento yenzayo. Thulasizwe Buthelezi ibizwa ngani lento yenzayo ibizwa ngani lento yenzayo ngoba lento yenzayo ukuhlakaza uZulu straight party ngapha isilo indlula mithi iyazama ukuthi yakha uZulu ubambisene nayo inkosi uMancinza inkosi yami ke leyo engihlonipha kakhulu futhi ibambisene naye ukuthi awuvuka uZulu wena ukhanda inxiwa lakho uyawuhlakaza uZulu wrong lento yenzile yokhohlisa laba be-social media thina ngabazazi izinto kade uzenza ngeke usikhohlise thina ngeke usibhuqe nje usikhohlise bese kuzoqhamuka umuntu athi uThembeni mawukhuluma phela mina ngilona ke mina iphixi elisabayo ukukhuluma mina ngiyakhuluma nje futhi akekho nje futhi engimesabayo njoba ngikhuluma mina ngembethwe zinyanya namathongo onke esizwe so ngeke umelane nami mawumelana nami ubani wena ungamelana nami. Ngiyafisa lento ayiphendule noma ngayiphendule eseParliament ayiphendule lento yakhe ayenzile ngoba lento eyenzile inkinga leyo inkinga ngempela leyo Thulasizwe lento oyenzile Thulasizwe inkinga umhlazile uZulu amakhosi ahlukene phakathi athe manje so abuyisa ngani phakathi nendawo phuza amanzi asewulisi yashisa lento oyenzile shisa kakhulu lento yenzile Thulasizwe Buthelezi Shenge kaSokalisi Mnyamani iyaphetha lento yenzile utshelwa yimina futhi ungafuna ukukhulu uyilungisa lento yenzile kusho ukuthi uZulu uyamhlakaza uyamqeda lokhosi nje indlula mithi ezama ukuthi iqoqe bube ndawonye wena uyabuhlakaza nje uyabuqeda ubuhlakaza ngestrategy
uyophusha ipolitiki lakho phakathi emakhosini. Ayenziwa leyo nto, ayenziwa nje leyo nto. Awuhlakaza ubukhosi ngestrategy sakho, awukwenzi lokho. Iyeke lento yenzayo, vuka manje uhambe uyoyilungisa, vuka manje uhambe uyoyilungisa lento yenzile. Amakhosi akhala minye embezi, ucabanga ukuthi isilo siyajabula mayekhala amakhosi. Amakhosi wonke amaningi akhala dlinye embezi. uThula Sizwe. Thula Sizwe usebenzise yiphi icriteria ukunikeza amakhosi imoto, ngoba unikezele laba be-IFP? Wenzeni mawenze njalo? Akusiyini ukuhlakaza uZulu phakathi nendawo lo. Mangesiko ukuhlakaza uZulu phakathi nendawo, ukwenzeleni? Ubengeka kwenze nje uButhelezi. Sengikhuluma nje ngomntwana, ubengeka azakwenza. Ubengeke nje azakwenza uButhelezi umntwana lento yenzile, ubengeka azayenza. Beyosholo nje kancane athi, hey mina Nkosi yami ngithanda ukujabula nabantu. uButhelezi ubephila kakhulu nabantu. Wena lento oyenzile ngalo mzuzu isilo sumshana kaButhelezi, inkinga lento oyenzile. Uyabhidliza mfana kithi, uyabhidliza. Yenziwa lento yenzayo, ubhidlizile lapha. Uyabona nje amaphephandaba abhale athi uThula Sizwe Buthelezi uthengela amakhosi onke imoto. Akona amakhosi onke. Nina bamaphepha msuni ezinje nibhala amanga emphakathini. Akusiya amakhosi onke athola imoto. Nibhale amanga emphakathini. Akusiya amakhosi onke athola imoto. Akusiyo. Lapha bekuhlakazwa isintu, uhlakaza ubuntu bakwaZulu. uThula Sizwe bephusha iagenda yakhe enikezela abe-IFP. Ngazonyani nazinja. Phela lama phephandaba lawa vele bhale nje. Mawukuthi inquza yomababo iqolozele ngathina bavele bebhale nje. Mayike yaqoloze nje inquza yomawababhala nje. Ngoba ayikho into ebhalwe lezi intatheli. Lezi intatheli lezo wayewasho uMkhwanazi that some of these journalists, they work with these cartels. Ngiqinisile Mkhwanazi, they work with the cartels labo toti laba. Ngoba babhale into evuna uThula Sizwe Buthelezi kwipublic ebengenzile kahle behind the scene. Akenzile kahle uThula Sizwe. Akabizwe. Amakhosi wonke awabizwe. Wena nje inkosi yangakini mawuyibheka inkosi yangakini inayo le moto le uThula Sizwe Buthelezi athe uyinikeza abantu. Ayina. Inkosi yangakini ibhathazela ngeenyawo ayinikiwe imoto. Mina nje ngifuna nginikele nje nale yami. Ngifuna nginikele nale yami le inkosi yampela le ethatha udadewethu enendlu enkulu yayo. Funa yinike naye imoto, akayinike impela. Akakwazi ukuhamba enika nje amakhosi amanye. Akusiya amakhosi okuzothiwa mhlambe amakhosi amakhulu lawa aniki cha. Amakhosi nje alingana wonke ayathobelana futhi. Indlula mithi nje kuphele ngaphekwa wonke. Kodwa amakhosi ufanele athobelane wonke ngoba ayizinceku zendlula mithi. Ngifuna inike eyami inkosi, uzoyinika futhi uThula Sizwe. Funa inike imoto entsha, uzoyinika. Ngithi ngitshelwa yimina, uzoyinika. Thula Sizwe Buthelezi ngifonele 0720216423 silungise lamanyalo wenzile lawa. Amanyala ke lento yenzile. Sesingaya lena le, kodwa lento yenzile amanyala. Ophela mina ngisabukhuluma ayida ngondliwa. Uyambona nje na umuntu ongondliwa. Ekseni ngithole ucingo. Ekseni ngithola imessage. Ngithola imessage eqhamuka komunye umngane wami omkhulu. Owayengisupporta kakhulu ngisasephansi inkosi yami empilweni. Wayengipha imali every time. Mangike nje ngaba ne-challenge bengifonela yena. Avele ngifakele imali, ngangakabi namali. Njalo mangiba ne-challenge bengifonela yena angifakele imali. Namhlanje ngibona ungisendela i-statement. Umntana wakhe uhamba ngelokhu njani nge-wheelchair.
uyangisendela istatement uthi Thabane mfowethu ngithi yabhuti uthi hayi nginenkinga la sengiyabona uthi angikhulume nawe nasi le statement lesi ngiyabeka ngiyabeka la mayithi ngiyibheka le wheelchair yomntwana ithi ke 7,200 and money 7,242 rand imali ngavele ngathi hayi ungakhathazeki ngavele ngayifaka yonke manje kuseni ayithi manje bekuyimpintshi yami vele yayingiphilela kakhulu cha hayi wangiphilela umfowami Marius futhi ngisho nje angichemile ngavele ngathi hayi uthi ngimfakele yonke ngayifaka yonke nje manje kuseni naye lapha phezulu ngivele ngafaka nje u7,300 ngathi ayihamba ulungisiwe wheelchair umntanakho inkabi ke le ayingiphilela okwangempela makuthiwa uyaphila ino muntu inkabe beyingiphilela ke le so mina anginaso nje isikhathi mina ngasho ngathi akekho umuntu mina ekuthiwa mhlambe bengiphilele engamphileli mina akekho mina akekho umuntu ongiphilelayo engingamphileli mina akekho angifunanga nje nokuthi ngithi kanjani kunja angithi manje senginayo imali ngavele ngakhipha ngamnini zangilebele ngale nale mina umuntu wayesiza mina ngixakekile akakwazi ukuthi athi mangitshela inkinga manje ngidistance I cannot distance myself ngiyohlezi ngiphakathi lapho I cannot distance myself yabona mina lalela noma ningathi mina ningifisela ukufa khona abantu abaphila kahle nami futhi abantu abaningi abahlezi bephila nami abazokutshela ukuthi hayi thina simfisela ukufa lo muntu mina lokulwa lokho engikulwa akusukulobheda ukulokuhle lento engenza ngoba mina angisugombela kwesakhe Angithi mina mangithola imali ngithatha imali ngivalele eswini njengalama khansela enu namameya angikwenzi lokho nibe nama potholes Department of Transport banezise enkulu baba bakhona bafica besebenza khona udliwa yona imali yama potholes angikwenzi mina lokho mina nje into yokuqala mangathiwa ningifaka le politics lenu ngavele ngidekelana ukuvota nonke asivukeleni umbuso abakhanda umgaqo oqala banakhela izindlu kuqala bese kuyavota bekhale bonke ehlinyembezi mabeqeda ngithi lalelani akuvulwe amathuba emisebenzi abantu bonke abasebenza uyabona ke ngalelo langa nganyenywa ngisho na state bangangenelele mina kulento yenu mina ngamvopa lo president wenu ukuthi nje angafuni ukungenelela kwezepolitiki ngisase right kodwa ngisafuna ukuthi ngikhulume nalento yamathenda ngayiqeda nya ngoba kudla bona laba balapha eParliament kulento yamathenda lento yamathenda le ngekutshela ngayiqeda yonke lento yamathenda abantu bevuke beyosebenza behole bonke imali kungathiwa nje khona umuntu ohambe no30 million umthelezi nange lapha eyosithela no30 angeke kwenzeke lokho ungafa in my presence ngeke kwenzeke lokho umthelezi thiwa uyena othola ithenda ka30 million njengoba abantu bengasebenzi bengaka lo 30 million ungayinkinga kodwa vele ngabafusagisa kwaseParliament vele hawu phela eParliament nje ngabafusegisa into ehambayo mina yeke into engathiwa eParliament ethiwa ngiyoyikhuluma thiwa lapha na sengifike nganidayisa ngakhuluma isilungu abatranslate mina ngizobe ngisho ngithi umsunwa nje wena ebona umuntu ukuthi hayi kuyafiwa manje hayi mina ngeke mina mangathiwa ngene eParliament kungashunqa kwaRamaphosa ngaba umsunwa nje same time ngithi umsunwa nje wena uyabona nje bafowethu kahle nje mase sikhuluma uma ngabe sesikhuluma nje ehamba ubani lesifebe leso ubani uthina lesifebe leso wena nondindoni uyathanda ukuzogovuza lo mnyama wakho la ubani yena lo iphi lento lesifebe lesi uyathanda lokuzogovuza lo mnyama wakhe la kahle wena ungiyekele phansi wena awungiyekele phansi wena njalo uyathanda ukuthi uzogovuza lo mnyama wakho la
sengikhathele ile kiwi yakho njalo libele uyibhekise ngapha angabhekisa le kiwi yakho ngapha ngakimi ayiseke manje ungifayile isinyama ekseni oh njalo ufanele ngibone lo mtsitsila wakho nama stretch marks every time uzala uzongiswela ekseni hayi wena mana awunaka ukuthula yazi akanako ayingamblock ngimyeke leyo guqa nayo inomthelela wama viewers yekeni ingane kaMabalengwe le yekeni lalelani ke ngintshela awu indoda ebona thina ukuthi sibabi lapho ka Facebook ikuphi inkinga ngale ndoda wendoda ubhebhiza inqeni wena hawu nansi indoda bo hawu kahleni bafana hawu indoda ayikwazi ukubona enye isinhle kanti lani idakiwe yini manje weroni lo mandiya phela sengilive endaweni embili angithi ngithenge iPhone that's why ngi live endaweni embili angincethezi ngoba sengine iPhone ngapha iS23 ngapha iSamsung ngubhopop engaqala ngawe empilweni angithi uyabona impilo imove smooth impilo nje move smooth ngapha uphuza amanzi asewulweni ngapha ulungisa uthula sizwe Buthelezi kuyashelelela nje kwenze nje uthula sizwe Buthelezi bengafanelanga ukuthi lezi imoto kade eyikhipha ayinikezele abangani bakhe ayinikezele laba abahambisana neIFP bengafanelanga befanele yena anikeze amakhosi hayi ukunikeza laba qheme nabo phela lezi imoto kade eyikhipha uthula sizwe Buthelezi ngiyafisa nivezele kwipublic icriteria ayisebenzisa uma ekhipha lezo moto nizobona ukuthi abantu abaphume phambili abe-IFP akuzange nje etholwe amakhosi tholwa abe-IFP amakhosi abalwa nawo futhi ayi-IFP mawulandelele ngiyafisa ilandelelwe leyo nto leyo uzobona ukuthi lo live labo live bamlaba akuso live bokudlala lana ngenza ama comedy la ngiyanizwa nihlezi nikhuluma nithi hayi fanele abe live ayekhuluma lalela la fiyashisa la fiyashisa nkenketha ngisho ukhoza lithatha lutho la selingamane lisho nje lithi lihamba phambili likhuluma ngani malithi lihamba phambili isikhathi sibheka kwi smartwatch ngalo mzuzu othi ngibone inkosi yami weNkulunkulu ongcwele kodwa ngiyoke ngithini makukhala iPhone ikukhala la esandleni kodwa ngiyoke ngithini emazulwini ngisho uJesu nakayiphilanga impilo engiyiphila ngiyoke ngithini emazulwini ngiyoke ngithini emazulwini ngoba naye uJesu wahlupheka ngayiphilanga lempilo engiyiphilayo mina impela uyabona nje mina ngifuna ukunitshela ke ukuthi seloku nje ngibuya ekhaya elikhulu yabona ngibuya ekhaya elikhulu impela ke mase ngibuya eThekwini isekhaya elikhulu lapho mase ngibuya khona bafana bami anokwazi ukuthi ngizoba namandla phezukweni nonke futhi kakhulu times 2 kulo kade nicabanga ukuthi bekiyiko times 5 again mangabe ngithanda ngivele ngimultiply ngiphame ngithi lalela ke wethula sizwe Buthelezi mfowethu akusuweyisa lokho akubambe la ku-wrong lokhu okwenzile bamba nje uma ngabe ubone ngathi wena ukho wrong akubuye uzochazela ipublic awusibriefe nje singacela thina intatheli bakhona umfowethu news bakhona osanele ntanzi izona ke intatheli angikhulumi mina ngozoso abantu abahlezi bekhamisela ukuthi akube khona abantu abaqolwayo ukuze bona bezothola something uzosiphanda angikhulumi ngozoso ngikhuluma ngabanye abantu ayozoso uzoso nje lento yakhe kusamele ihlolwe benosiyaviva kube yilo abathi ubani uGwajo hayi labo basebenza negebengu labo mangabe bekhala futhi bangeza basebenza negebengu labo bafana labo basebenza negebengu bangathi uyobheka nje baphilela ngayo i-dirty money nyembezi zabantu fanigwadele lapho khona intatheli bese kuba khona laba baphila ngeenyembezi zabantu imsunyo nina
noma ngathiwa ke kuthiwa naba bakhalile 4 ayikho into engingayenza mina mangabe ikiwe yoma wabi ibhenga kumina ngiyalifusegisa ibhadi yabona ke bafowethu webaba uthula sizwe Buthelezi wrong lento yenzile yokuthi unikeza be-IFP imoto unganikezi abantu ekuthiwa amakhosi unikezele lawa achema nawe kwi-IFP wrong leyo nto leyo wrong kakhulu uyabona nje masuqala uyothinta ubukhosi uyaliyeka ipolitiki mangabe usukuma nje uthi uyothinta ubukhosi uyaliyeka ipolitiki uma ngingasukuma mina ngithi ngisawuthengela abafundisi imoto fanele ngiyeke ukubajaji ukuthi lo uqhamuke eDachi lo uqhamuke eWeseli lo uqhamuka kaShembe lo fanele nginikeze nje bonke abantu ekuthiwa abafundisi phela ngiphume kubajajeni ukuthi lo uyiluthela lo uyiroma ngeke uyabona so kufanele ukuthi uyishintshe le yanto oyenzile ngoba lento yenzile ingcolisa ubukhosi wena unganakile wasebenza umntwana uButhelezi wasolunda inkosi yami ikhehla eselakho thama lasebenza ikhehla ukulungisa indaba yobukhosi wena uyihlakaza futhi ihlakazo wena unguButhelezi wrong mfowethu uyabona nje lapho angengidlale ngawe uyasicindezela isilo wrong wena umuntu okufanele ngabe ubambisene naso kakhulu ngoba le mali e-tax akuyona esikhwama sakhe e-tax le mali bengafanelanga ukuthi uphushe into zakho ze-IFP ngemali ye-tax akufuneki lokho please ngiyeza kulama khansela aqasha izipoke emphakathini kuthi abantu bayasebenza bengekho abantu abasebenzayo ngiyeza kulamantombazana angene ngepipi kamasipala ngiyeza kini nonke ngiseza kancane nje uyabona ngisela enyangeni ngisalungisa le nyanga ngilungisa le abaprofeti ngilungisa le amaqola kodwa ngiseza nakini makhansela ikhansela nekhansela kufanele silibuze manje ukuthi uphelile u2 years uphethe embhemu yini osowuyenzela umphakathi ngoba lamakhansela lawo into yazi ukulibele round namabhodlela otshwala abizayo ebhebhana nefebe ukuthi njani na umphakathi awakwenzi lo phela mawuthi amakhansela unawo umphakathi ahamba kanjani kulezi igodi zomgaqo uyabona nje eBergville awukho qoboqobo nje umgaqo eBergville awukho angifuni udlala ngani awukho qobo umgaqo eBergville amakhansela ndazi ulibele phepana nezingane ezincane la awukho umgaqo eBergville bengisekhaya mina eBergville awukho umgaqo imoto yami entsha ihamba yahudluza lapha hamba ngemoto entsha ihamba yahudluza lapha phela bengihamba ngemoto engena number plate ene special permit ngemuva esayintsha sha ihamba yahudluza lapha nina msuni ezinja amakhansela ukuthi umsebenzi wenu yini noma nizithixo nina zinja ngoba manikhankasa nifaka abantu emateksini bagibelise mahhala kodwa makukhuphuka amateksi anihambi niyokhokha erenke ukuthi abantu abakhokha imali eright niyadlala nina ngabantu nina nidlalile wonke amakhansela nina zinja niyadlala ngabantu fanele niye ukudlala ngabantu uZulu lo yekani ukudlala ngabantu yekani ukudlala ngabantu amakhansela ayadlala ngabantu yekani ukudlala ngabantu ngiyafisa uhulumeni avashe lamakhansela angiyeke ukuthi uhulumeni angithi nje ngiyafisa iParliament lisuke leParliament liyongena lapha emakhaya koBergville lingene koMbumbulu lingene koMzimkhulu ngene niyobona nje hayi lapha kuyabheda isimo nje siyabheda uyabona nje ukufa kwabantu okuningi angeke kube ukufa ekuthiwa ukugula ukufa okuyolethwa yingozi zomgaqo ngenxa yomgaqo obhedayo mina nje ngathi ngifake amathama ashasha ngwafakile 14,800 and something ngosuku lesithathu ngashawa yipotholi lapha
laphidlika ithayi lami kwaphoqa manje ukuthi angivundulule manje futhi esikhwameni ngiyokhokha kabusha bese kuthi uyaclaima ka-transport amasimba lawo ngoba kwaloyo transport ukhokha late indaba anganginiki same time mali mina ngiyanitshela kuyabheda imigaqo nje ibole yonke Ramaphosa ake bakuthathe ke bakushayelise nje bekugudlise zonke indawo ko Bergville ko Scott uhambe ko Hardin uhambe ko Mbumbulu imigaqo uzoyibona ukuthi njani iyababulala bona labantu enifuna ivoti labo bayafa abantu bafele emigaqweni koJozini ayisekho qoba indaba kaThai Road ayikho indaba kaThai Road uThai Road sigcine ngekhathi zamabhunu selokuphethe nina ningabantu abamnyama niyahluleka ukucontrol isimo niyahluleka qobo fanele masihamba sihambe siye nakwi-barrier line asayazi i-barrier line ngoba i-barrier line fanele sinqamule kuyo phekwayo siye komunye umgaqo lengaphesheya sigijimela ukubalekela imigodi nikhona kodwa nilapha eParliament nihleli lapha nilibele nikhuluma ngo-customary observance engabe nihamba nonakekela abantu musani ukusenza kanje nini musani ukusenza kanje kusho ukuthi onyoko badunisele ngakuthina musani ukusenza kanje ibhadi lento enisenza yona musani ukusenza kanje mina vele into eninginyanyela yona yikukhuluma iqiniso ngaphandle kweqiniso ngeke nize ninginyanye mangathiwa ngihambisana nani ngikhuluma manga ningangithanda kodwa ngoba ngikhuluma iqiniso nizohlezi nithi hayi siyamnyanya nini into eniyaziyo ukulibela nithi vote ANC better together ayikho better together ANC you have been leading the country from 1994 what changes did you bring to people nothing nabo laba bayibiza ngo-MK nawe Zuma waphatha imigaqo bibola ukhona ayikho mina into ongangitshela yona njengamanje asafuni lento yeni ukuthi nisitshela ukuthi votele i-IFP ANC MK amasimba leyo nto leyo thina sifuna kusukuma umuntu oqotha sikhandela imigaqo mase simqoka ngobuqotho bakhe asifuni thina amaqembu sifuna leadership enamandla ekwazi ukusinika ama-services phela lento enivela sinandaba nayo ngoba amatoho niyahluleka ukuwakhandela umphakathi kunaloko imali yawo amatoho niyayithatha niyoyinikeza uShabalala ukuze nizoyiklina kahle isingasezandleni zikaShabalala niyiphephethe yonke nina ngoba nifike nenze ngathi umuntu naye nimnika ithenda bese niyagijima niyoyiphephetha yonke leyo mali leyo ngeza kunina lapho iqhubekeni nje lentenu ngiyanitshela lisazonivukela izwe niyozwe ngathi niyasha ngiyeza kunina wonke umuntu olikhansela akavula amadlebe la vulana amadlebe la nonke ningamakhansela angiyithandi lento eniyenza emphakathini angiyifuni lento eniyenza emphakathini eBergville khona amaphotholi akudala amanye ngangisafunda isikole asasekhona namanje kusho ukuthi alinde mina ukuthi ngibe yipresident ngwavale ngoba phela ayikho into enenzayo uyabona wena Ramaphosa ngizokutshela iqiniso uyilungisile iLimpopo beyangakini eLimpopo nje umgaqo muhle uzuyofika le muhle umgaqo uyilungisile iLimpopo beyangakini lezi dididi leze la KZN idididi engapha eGoli asilungisi zibele ifebe lapha notshwala ayilungisi lutho anenzi lutho babhemu nilibele ifebe notshwala msuni yezinja anenzi lutho wonke amakhansela namameya anenzi lutho nikhamsile ulibele kuthiwa ningamameya angcono ungazosibhuqa wena ngegrosa ka500 thi unikeza abantu amagrosa kanti ubukhipha u500 msunwenja mina ngawondla mina umphakathi ngiwuthekela amagrosa thathani amamiliyoni laweni waphephetha nodi makhoneni nisikhandeleni umgaqo zinja siyafa lapha emgaqweni kuyafiwa lapha emgaqweni uyazi imoto zethu ziyaphela ufaka amathaya amasha kuzokhala ama-ball joint emva kwama-ball joint ama-control arm
emva kwama-control arm kuzokhala ama-bearing, emva kwama-bearing angeke siyafa lapha emgaqweni, anisilungiseleni umgaqo. Ngiyathetha manje ngisho amabhunu amangele la ngaphandle ukuthi hawu wathetha lo mfo ubani bamthethisayo, inini amakhansela namameya. Our roads are very useless. You guys are rentless. There in parliament you are sitting for bullshit and there's nothing that you are doing for people. Indli yakhala ngapha indli emnyama, siyakhala singabantu nikhona nina. Ni very useless lapha eParliament. Nikhuluma isigiza esikhulu laphana. Oh abatosh abaton what washa wacima ngapha masiyongcwabe emakithi sihambe emgaqweni isitshelo ngisho nayibhokisi liginqike. Nikhona ningamasimba eParliament. Ningamasimba lapha eParliament. Ayikho into eniyenze eParliament ngaphandle kokuthi nifuna ukusikhombisa ukuthi nikhuluma kakhulu kangakanani. Mese njalo makuthiwa kuzoba nelokhunja noku-address isizwe kapresident kube omalema abelibele beqimisa kwey'ngane esinathuba bangumsindo. Ninenkinga lapha eParliament. Ngiyafuna ukuthi ngisondele kunina ngizontshela emehlweni. Ninenkinga lapho eParliament. Ninenkinga kakhulu. From 1994 nidlala ngomuntu omnyama. Inina phele nidlayo. Nishintsha ama-estate. Usunawo umuzi usu-right. Uyaphi komunye wa 30 million. Uyaphi. Usunawo usu-right umuzi. Yindaba ungathathi imali. Ungabi greedy. Ngoba uyakwazi ukudla nomndeni wakho. Lungisani imigaqo. Ayikho lento abantu abaningi abayifunayo. Imigaqo nje phela. Ngizongithola kahle nina. Qhubekani imsuni yezinja niyenze lento yenu. Ngizongithola kahle. Kukhona isikhathi la ngizobatshela khona abantu bawuvukela umbuso. And mhlabe uvukela umbuso niyokhala. Niyobona amathongo engisupporta kulento. Niyobona izinyanya zonke zingisupporta kulento. Ukuthi lento suyithintile siyayizwa. Nina nesiyakela nina. Siyakhokha siyaythelela imoto kodwa nayo le mali esithelela ngayo imoto anilungisi ngayo umgaqo. Ayinayo ne-tax yethu. Uthula Sizwe Buthelezi uyithathile unika be-IFP hayi amakhosi wanikeza laba cheme nabo i-tax yethu leyo tax sine right to say whatever about tax tax. Musana ukudlala ngathi nina siyanibona hayi ukuthi asiniboni bakhona basaba ukukhuluma abanye mina ngizontshela phela mina nginisabi mina ke nje angesabi isibindi lesi enginaso isibindi engasiphiwe emazulwini anginesabi mina onenkinga angifonele lapha eParliament 0720216423 Ramaphosa ngifonele ngitshele lenkinga le inkinga le la eSouth Africa amakhansela awenzi lutho awenzi in fact asawazi nokuthi ahlalaphi. Khansela maliqeda kuqokwa nje liyagijima selihlala edolobheni lona alinandaba selikruza nefebe sesizwa ngamahemhem ukuthi ikhansela belingala kodwa malifuna ukuvotelwa lilapha phakathi emakhaya ligxuma nabantu emathezini nakuphi uma ngabe selithole leso sihlalo ligijima ngamafortune kamasipala asanakwa nina zinja mawukuthi le system corrupt then I value system. Ngiyanitshela ayivalwe ke isystem mawuthi yona corrupt anenzi lutho nina anenzi lutho qobo ingane zabantu uhlele emakhaya lo mgaqo ofile kumele ngabe nivula wona ama job opportunities lezi ingane ephatha ama flag emgaqweni abanye bephatha ama halavu namapiki kulungisa umgaqo bhadalwa abantu hayi ukuthi kukhishwe itender abantu beholelo uhulumeni straight ukuthi balungisa umgaqo. Ingane zabantu ufundile zenzo architect zenze yonke into zenzo land surveying akhona nokuthi ziba exercise kuwo lo mgaqo lokuthi zulungise nithatha imali nibophele emasendeni nibhebha ngayo ifebe nako ke nikwaziyo ukuyobhebha ifebe koSentini nibhebha ifebe le komhlanga nibhebha ifebe le koBhalitho aninake lutho nje emhlabeni ngathi anikaze navotela asifuni lenteni asifuni lentini. Nyanjela asifuni lenteni
asiyifuni lentino. Asiyifuni lentino. Tena yaziyo nje ilesikise esikhulu customary terms event. Kodwa ayikho into enenzela umphakathi. Ayikho. Isilungu sensi very useless bafowethu. Ni useless lapho. Obaba ushongwe ba understand abaphuma emakhaya bayizinto engishoyo. Umsholozi naye uyayi understand lento engisho uphuma emakhaya. uRamaphosa ngazi kubo. Kodwa laba abanye bayi understand lento engishoyo. Lento engishoyo inkinga. Khona ke lo ovula umnqundu kanina azogevuzela ngapha ngakimi uenhle uamukele uthi awubokuvala umlomo angithi ubhejwa yiwa amakhansela usiyabona uzophela isinkwa njoba ngikhuza nje kusho ukuthi kuzophela isinkwa uyena qobo lo bhejwa amakhansela uyabona sesizophela ke isinkwa angimthulise lo awukwazi ungithulisa izwe libheda kanje mawulala na amakhansela uyaqala ukhali thina siyabaza ubuhlungu kubhlungu ugulela umzali ebusuku ngapha ayikho indlela ezohamba imoto esozolanda umzali ama-ambulance nawo awasenayo indawo yokuhamba namaphoyisa angeke akhona uku-athenda amacala asemakhaya ngoba awukho umgaqo ujaha isigebengu uvika iphotholi uma uqeda kuvika iphotholi ushayisa umuntu ongaphandle ngeke bafowethu ngeke ayihambi le ndlela le ayihambi le ndlela le ndlela ayihambi qobo ayilungiswe lento asifuni nakuyazi lento eyenzalayo ANC IFP DA nonke ngiyanibiza I'm sorry kulabo engingabaza amavukane ngithi mina kini ngiyanibiza wozani ngenelelani imigaqo emakhaya iyabheda abantu they have no infrastructure yabheda amanzi awekho akho lutho into enaziyo nilengisamasende nje lapha eParliament nifasela imali kugwayi niphephana nezingane ezincane sizwe lentini mina ngisasho namanje nonke lapha eParliament nemsuni yezinja nje nikhamsile nineka amasende umphakathi uyafa lapha emgaqweni ingozi lezeni ingangazo umgaqo akunamadimoni imigaqo ebhedayo akulungiswa imigaqo awekho amadimoni kule ngozi engake semgaqweni imigaqo iyabheda akulungiswa imigaqo qala mase ke sibheka ukuthi ngabe imoya noma yini ayikho imoya esingayibona imigaqo nje ngoba nayo lemigaqo ifana neweapon to people iyona ebulala abantu yini umsebenzi kaSARS eSouth Africa yini umsebenzi wakho wena makuthiwa nje uSARS yini umsebenzi wakho na SARS ukulibela ulosutha imoto nemizi yabantu kodwa ekugcineni kosuku awuparticipate lutho kubantu iyabheda lento enenzayo niyabheda nina ayikho lento enu niyabheda anivuke emakandeni yabona amavuka amande elokhunjeni emakandeni laba bantu laba baphilisa okwezinja kodwa nifakwe izibone eParliament baphilisa okwezinja balambe eswini abakamasipala abasebenza khona badunisile ukuze bangene nenzani kahle yini lento enenzayo benivula iprostitution center nama nivula umasipala nenzani kahle yindaba nilala izingane zabantu before nifike kamasipala nenzani kahle uthi uyafika ikhansela liqashe uex baby mama liqashe ubaby mama liqashe intombi lisayishela konke okulapha kamasipala kwajike esendeni lekhansela nenzani lapha nenzani kahle ngeke bafowethu ngeke ayilungiswe lento yalesizwe ngoba uma ingalungiswa lento iyaphuma esandleni mina ke leqinise engilikhulumayo ngilikhuluma nginalo ngisho ibodyguard imsuni yezinja ngiyangeza ukuthi ngithini kini anginalo nebodyguard mina ngagcotshwa ngabhecwa phezulu ngaqede ngabekwa isandla umuntu obaba kimi wathi mfana wami ngiyakubusisa yonke ingqinamba ohlangana nayo inqobe akekho umuntu ongangitshela mina ngihamba ngesibindi ngoba ngiyazi ukuthi ayikho ingqinamba engabhekana nayo ukuthi we lo ngqinamba leyo anginqobi ayikhohlwa
Mina phela angifani na ngisundi ngakasithebeni mina. Mase nilibele nithi imisebenzi ayikho. Anibaqashi ngani labantu balungisa umgaqo? Lethende nini kokhumala abawulungisa umgaqo okhumala. Bayifasele emasendeni bawubhebhana nezingane zabana abafazi babantu. Iyekeni lentini. Ngiyacela nje uhulumeni avela wavala amathende okungcono. Kuyimanje wayekhala uMkhwanazi ethi isiboshwe ejele siphila kahle kakhulu ukudlula umuntu o innocent ngaphandle. Niyenzelani lentini? Ngeke ake nikhule lento eniyenzayo wrong, very wrong, discussing. You guys are failing with management. Niyafailisha. Ayikho into enikwazi ukuyenza. You guys are failing dismally. Fanele nivume ukuthi you guys are using money irresponsible. Ni very reckless. Senilana ngesingiseni manje msuni ezinje. Uthi uyafika umuntu ushaya ngemoto zo 10 million ebhakile ebalenzi u8 for ini? Ngoba udinga imoto njengasusa from point A to point B unakekela umphakathi. Nenzani kahle kahle? Ngeke nina ningamaqili kakhulu nina. Ningamaqili kakhulu nina. But fanele iphele leyo nto. Ngoba uma ngabe ingapheli lento le nizoba nenkinga. Fanele iphele lentini. Nangu sive buyi lo mfundisi loqola abantu imali umsuni kanina. Nange ngene edlula. Uyangena nje uyalunguza lo mfana omXhosa. Uyabheka ukuthi ngabe sikhona yini na. Sikhona wena mfana ndini msunu kanyoko. Uyayiqeda imali zabantu lo mfana. Angazi ukuthi nangi lo mfana lo. Sive buyi lo. Ungenile nje wandlula. Uyangena ndlule kweyami channel. Ngalo mzuzu mawungena kweyakho usathi uyamreport ukuganga kwakhe ashesha kumute. Lo mfana ubaqedileka abantu lo emalini umsunu kanina. Zondla ngemali eyembezi uye kanye lo bamba ogogo nabanye abafana eEastern Cape babamba ogogo inkunzi bafike bethi bazothandazela ogogo mabeqeda ukuthi bazothandazela ogogo bafike balokhunje bafike bavulisa ama bank app batransfer imali lento enziwa yigebengu zokuthatha ifoni yakho zikuvulise yona ngenkani zikutransfer imali laba bayenza kogogo ke laba bayenza ngestrategy kube ngathi bazothandaza kanti la bezobamba khona inkunzi ebaleni. Kulungile iqhubekeni lenkunzini yeza uMkhwanazi ngizolibele ngishilo ngithi uyeza uMkhwanazi iqhubekeni lento enenzayo lama file engiwaphethe useza uMkhwanazi. I will tell you now and I will also tell you later. Uyeza uMkhwanazi. Abafowethu baboshiwe ejele. Omama boni babamba inkunzi ngaphandle. Liyezi ijele. Ekaze niyophila kanjani ngaphakathi? Uyabona ngiyanitshela mina. Uthula Sizwe Buthelezi fanele ayilungise lento ayenzile. Fanele ilungise kakhulu lento ayenzile uThula Sizwe Buthelezi. Bengicela kosondelene nomfundisi uMagejageja. Kosondelene nomfundisi uMagejageja. Angithi nonke niyamazi uMagejageja. Angithi nonke niyamazi angithi uMagejageja. Niyamazi angithi. Manake nasi isithombe sakhe. Ngiyacela kosondelene naye uMagejageja amtshela uMagejageja angifonele. Magejageja kunodaba la engakafuni ukulidedela ngoba le media izosuka ilithathe ikhuluma into eningi ngalo. Kodwa wena zama icebo lokuthi ungifonele. Awungaphela u3 days ungangithintile. Ngizokunika nje la namuhla ngingalibali bese ngikubalela kusuka kusasa kulesini. Ngikubalele na ubongithinta Magejageja. Lena ngithema ngizwa ngathi no angiqale ngizwe kuwe kuqala mfowethu. Ungitshele wena inside lakho le story ngokufa komuntu. Ungithinte Magejageja.
mina umuntu vele naye unhlapho nje unhlapho ungithumelele ngamameli lokho kuyiproof ne-evidence yokuthi unhlapho i-advocate yakhe akuyena uJesu une-advocate yala emhlabeni. Unhlapho uthe mangithumelela ngamameli ngababuza nabo ngathi yini advocate yakho unhlapho? Ayithi nina nithi ntonza ngoJesu nangeBhayibheli. Nihlezi nithi uJesu ngummeli wenu nomfeli wenu advocate lenu. Mangabe senisenkingeni nisibizela abameli nibaleke nikhohlwe ukuthi nithe uNkulunkulu uyi-advocate lenu. La nginibamba khona ukuthi aninayo nina lento ekuthiwa uThixo ngaphakathi. Aninayo. Futhi ziyolima ziyetsheni. Kwakhona ecourt ngimbuza na ngithi ubani advocate yakho ukuze ezoconfessa lento uSathane ayilindele ukuthi ayiconfesse. Sengimbambile ukuthi uSathane ufanele amlalele kahle confess ukuthi uJesu akuyena advocate yakhe. Nihlome nangamameli ngapha nithatha imali yemnikelo nithi kubantu bazolwelwa uNkulunkulu bazolwelwa uNkulunkulu nina nilwelwa uNkulunkulu nilwelwa abameli inhlapho. Onhlapho balibele bethi uNkulunkulu uzonilwela, God will fight for you, bona babhadala abameli ngale makhoneni ukuthi ababalwele. Ikhona imessage ummeli ngimbuzile ngana ungitshele wena iadvocate lakhe noma ukuseyena uHoly Spirit iadvocate lakhe lo muntu wangaphendula ummeli. Ngasho ngathi ngiyobuza ecourt lo, angithi manje ecourt kunesifungo ngiyombuza ecourt. Mangiqeda kumbuza ecourt yila khona ogaxela khona ngoba yila uSathane ubephethe khona iregister. Inkabi yami phela uSathane ngimkhonze kabi uvele phathi iregister elikhulu ibhuku esobhala lento umuntu ayishoyo ukuthi useliphika futhi advocate. Ngapha mangabe abazalwane benenkinga nithi niphathe imic nikhulume ngebhesi enkulu. Don't stress, God will fight for you. You have God will fight your battle. Ngapha wena wakha ama battles walwa ngabameli. Iyekeni lenteni ukudlala ngabantu. Iyekeni lento yeni yokudlala ngabantu. Iphatha ama microphone. God will fight for you. Don't worry, children of God will fight for you. No matter what, God will fight your battle. Ngapha wena unamameli wena. Umelwe wena. Usayema court unabameli wena. Umelwe wena. Yindaba le yanto yakho owathi mawuyibona ungayiyekanga uNkulunkulu adile nayo. Yindaba uyinikeza ummeli. Uyazi uNkulunkulu akekho phambi kwakho. That's a fact. Wazi kahle ukuthi uNkulunkulu akekho phambi kwenu. Wazi kahle ukuthi uNkulunkulu akekho phambi kwakho. That's a fact. You can say whatever that you want to say, but seniyazi ukuthi akekho uNkulunkulu wenu phambi kwenu. Uyangizwa ukuthi ngithini kini? Nasi kahle ukuthi uNkulunkulu akekho phambi kwenu. Ingako ninabameli. Ngoba kwalo Jesu nithi uyanimela animazi. That was a proof nhlapho ngiphe yona ukuthi there's no Jesus that is standing for you and advocating on your behalf. Akekho. Yeah, that's a fact. And you can take this fact again on top of your file. And this is going to expose you. Okubuhlungu ukuthi lo muntu owafela ezandleni zangu ukhona loyo owakusho lokho and mina nginofakazi. There are records where people are talking. There are records where people are talking. Cela nitsheleni ubaba Mageja angithinte ngokukhulu ukusheshsha. Kunodaba lakho baba Mageja. Unje ngoba ubaba Mageja ubaba ozothe kakhulu. Angaze ngimbone nje esukela nomuntu ngabe ngiyamsukela. Uyabona nje ubaba Mageja angaze ngimbone esukela ngisho umuntu. Ngizombiza nje ngobaba Mageja elikamprofeti lebandla lakhe. Mina nje ngizombiza ngobaba Mageja. Angaze ngambone esukela umuntu.
bengizomcela ukuthi angifonele. The reason why ngithi angifonele, I want to verify a certain matter nawe bamagejageja. Anginayo inamba, ngabe ade ngufonele. Ungifonele ungithinte. Ngifuna ukuverify enye into ingakaphumeli kwi-public. Because uma iyaqhamuka kwi-public uzobe soyakhala mfowethu. Ungalenzi iphutha ngoba izitha zakho ngiyazazi ke manje zijamile zifisa ukuthi ucindezelwe ke manje. Iwe kwenzeke yonke angeke ngikwenze lokho. I would just respect you because when you are respect kakhulu. Jeleza kodwa sibhizi nawe ufuna ukuvela uthola ama followers ufuna ukuthini? Hayi yama followers mina angihambi ngama followers mina cha bo wasufaka izibuko zika Shembe vele no Shembe ufaka izibuko uyaphila ngiyaphila mfowethu kwamba kanjani siyaphila no mbona kethi angithi udila ne-issue sensitive la musungibambezela shona wena lokho ufuna ukusho udilile. Okay no ake ngakuphazamisa angidilile. Ubuyaphi kodwa Jeleza ubeyaphi uJeleza ubeyaphi ngempela uJeleza sobhenga uzisihlama la uJeleza ubeyaphi ngempela ngoba phela ayikho into ade eyiselela ngaphandle ukuthi ubeso didunusa la sinukusele ngesihlama ayikho nje into ade ubefuna ukubona lehlele emotweni evula lebhodlela lakhe lamanzi ashibhile ngapha ngiphuza ulwethe amanzi kodwa angeke ubone ngilibele ngihambe ngirequest emzini yabantu ngithi hayi wenza into esensitive ubeyaphi uyidistraction kakhulu lo baba ufuna ugade lo moya uyamphazamisa ethanda lento emgqamisayo ebantwini ayiyeke lento akayiyeke lento Jeleza sefanele vele udelete uTikTok usukhulile manje udelete nje vele manje uTikTok usukhule kakhulu manje vele udelete yekela abazukulu manje beudlala wena delete uTikTok manje senibadala manje nozeniphatha oshukela sinithethisa delete Jeleza wehle nje uTikTok manje vele udelete ubaba Magejageja ngizocela kakhulu baba Magejageja lo engicela kona kusingoba ngiwesaba ukwehlonipha ayizokutshela ka angesabi mina angiwesabi ngoba ngisho kanje ngiyakuhlonipha nje kuphela inhlonipho enginayo eyokuthi ngiyanotice ukuthi uyabahlonipha abantu cha kwesaba cha angiwesabi kodwa bengicela ukuthi ungifonele ikhona lenkulumo engifuna ukuyiverify la awungithinte nje ungifonele kunecala lakho la enginale ezandleni zami ngifonele ngifonele lapho ngifonele ngempela Magejageja ngithinte inamba yami ithi 072 021 6423 uyithole ungifonele mina ngizokubiza ngobaba uMagejageja angeke ngikwazi ukubiza ngomprofeti umprofeti okwebandla lakho ke lokho mina ngizokubiza straight ngithi Magejageja okomprofeti okwebandla lakho ke lokho phela okunye angifanele mina ngikubize ngoba mangubiza mfana ukuthi nami ngathi ngiyavumelana nako cha mina nje ngicela ungithinte kwangempela mfowethu ngoba izitha zakho ngiyazazi ke manje sesizogijima sizongiphusha ngemuva zithi ikhiphe lento ikhiphe zizebhadale mase efuna ngiyikhiphe into ngavumi sheshisa ungithinte konakele ngempela la ngiphethe indaba esensitive konakele la ya konakele ngempela konakele la 0720216423 ungithinte konakele ungithinte na WhatsApp okungcono mawunqena ngoba manje mawufona ngefoni khala 2 khala la kwi smartwatch khala iPhone khala kuningi nemoto zonke ngaphandle ziyakhala nazo zisho ukuthi naba befona
ungithinte mina ngikwazi ukuthi unkosikazi wakho kwaba umfundisi awu-ke ngikwaziyo shuthi lento okushumayela ibikhona ebaleni ngiyafisa yazi ukuba abantu bayakwazi ukuxolelana engathi ningake nibuyelane nomama mani phela upastor Lungi impela umfazi loyana emphila kamnandi lapha uyabona nje usabambe ngale phethini wamfundisa ngayo usashumayelela yena ubambe ngale phethini phela wafundiswa wena uLungi ukushumayela hayi ukuthi kwehla uJesu ezulwini wafundiswa wena uLungi hayi ufundiswa wena ukushumayela akekho omunye umuntu omfundisa ukushumayela wena phela babamagejageja ingakho ngikwehloniphi ngoba isikole sakho singenile lapha yabona lo mfazi sithathile isikole sakho uyaliguqula izwe kancane kancane yizeke liguqula ngokwentando yakhe hayi ngentando yesu ngoba izwi lithi umfazi makathule kodwa ke yena uyaliguqula ngentando yakhe kodwa lithiza umfazi makathule makangahemi phambi kwamadoda makangashumayeli ebandleni makathule ukuthi nya lisho njalo iBhayibheli hamba ufunda kaIsaiah 3 verse number 12 ufunde laphana ku1 Corinthians chapter number 14 uphinde ufunde futhi laphana ku1 Timothy chapter number 2 verse number 9 kuya ku12 ufunde laphana kuRevelation chapter number 2 starting from verse 18 kuya kuverse 20 alimkunyaza umfazi ukuthi makaholi ibandla ngithi uyabona ke manje so kuzolunga nje kancane kancane kodwa ngithanda indlela wena othobeke ngayo babamagejageja ngithanda indlela othobeke ngayo 1 Corinthians chapter number 14 umthola lapha ku verse 34 no 35 uthini lapha zolunga kodwa ngiyabona ukuthi washawelani la washawela ukuthobeka kwakho bhuti thobeke kakhulu yinto yakushala uthobeka umuntu othobeka njengawe uyadinga uphiwo vele ezulwini oyothobeka phansi kuyena ngoba uthobeke kakhulu thina ngamabhubesi sasiyolunga lapha ngoba singamabhubesi ke thina sasiyolwa sibambane nangamawiki shane phansi mina ngiyibhubesi ke mina angiyona ibhubesi la kwi-social media phela na physical ngiyibhubesi sasiyobambana ngamawiki nalo shaya phansi ekhanda Number yami 0720216423 inamba yami ngiyabhalelwa kuWhatsApp ningangifoneli ningibhalele umuntu engithe angifonele ubaba uMagejageja ngilindele iphone call yakhe nina abanye nibhale kuWhatsApp ningangifoneli ningibhalele kuWhatsApp amaqaleni lalelani ke ntambama kuzobe kukhokhwa zonke imali ezingakakhokhwa wonke umuntu waziyo ukuthi waqola umuntu ningaqheli phambi kwamafonini ntambama kuzobe kukhokhwa zonke imali ezingakhokhwa into engisafuna ukuyenza nje manje ngifuna ukudrive ngelicense bangifakelela ama-pedestal ami phela ngithenga umbhede ka-17,000 nama-pedestal ngifuna bangenzelele ama-pedestal ami lawa ngoba lama-pedestal angihlulile ukwaxhuma ngehlulekile lapha ngavele ngayeka vele lento ayingifanele ukuthi yenziwe yimina ngifuna bengixhumelela ama-pedestal ayithi umbhede wami la manje athi ngisula ikhamera usushoda ngala bengenzele lama-pedestal lawa ebese ngiyabuya uma ngibuya nje into eyobibhubha la ka-TikTok into eyobibhubha khokho imali zabantu la ka-TikTok namhlanje into eyobibhubha namhlanje khokho imali zabantu
ngicela ungisize ngiyafona uyibamfoni msunwe nje ungifonelelani ngoba kuyabhalwa la uze ungifonele kwenze njani kuyabhalwa la ufoni wena msunwe nje uyabhala la oh nangu uyabhala icomment lapha Facebook uthi ngicela ungisize ePuthamani dala ngifona ifoni ayibamba akufona la kuyabhala mawufonile ngisuke ngingenayo evidence noma ngingalibala ngecala lakho ivele ayikho into ebhaliwe la khona ngibhalela mangithi ngibhalele ku WhatsApp ngisuke ngenzela ukugcina into ongibhalele yona ukuze mangabe mhlambe ngibhala uhlobo lwecala phezulu ku search livele icala lakho livele icala lakho manje nina niyathanda ukufona kanti noma ufonile umoshi airtime mina ngiyayivala ifoni ngikutshele ngithi hamba ubhala ku WhatsApp so selahambile vele ishumi lakho lokuqala kanti ngikusavela imali ngithi thatha idatha abantu engeke ngibazwele ogogo abadala mabezongibikela inkinga zabo ngiyabazwela ogogo namakhehla amakhehla kancane nje ngiwazwela kancane amakhehla kodwa ogogo ngibazwela kakhulu ngeke ngibazweleke bona mabe ngifonela ngoba abayazi lento yo WhatsApp ngibazwele ngithi yebo mkhulu ngilaleleke ngithatha ica kodwa wena omusha msunwe nje wena ayikho into engakuzwela yona wena uyangibhedela kodwa ogogo abadala ngiyabanesa ke bona futhi angibathethi isiko gogo ngiyabanesa bona bafika sebengisaba kodwa ngiyabanesa batshele sithanda right udlile uright abazukulu balikhandile itiye ajabula ugogo ahleke ngithi hayi phela wonke ezuphume akubona amakhehla buka manje awunayo umkhulu wesibili yebo uqala wahamba kodwa ngabe usuna wesibili manje akulwele usijabulisa likwasibone siyinkunzi silapha bese ngithatha icala laso ngesisiza futhi ogogo bahlezi beyipriority make kwafika bona ngivele ngisheshise masinya lelo cala lelo ngoba umuntu omdala kufanele angazamelwe inhliziyo imali yakhe ingabuyile akufanelanga uyabona nje umuntu omdala afanelanga azamelwe inhliziyo imali yakhe ingabuyile kufanele isheshise imali yakhe ngoba usekhulile azokhona ukuthi athenge lo banana nkosi yami nokwatapheya agcobe esinkwenadle ngiyanitshela ke nkosi yami cishe ngabulala ikomisho ebaluleke kangaka ngiyanitshela ke so ngiyanithanda ke nonke yize ningenyanya nje nina ANC kodwa ngiyanithanda napha nangenyanya ni ANC